الله وبركاته mari musoninko kamu kano o ko nyini gelire ma ta ko dingiranunga gelire Gambie Guinée Conakry Guinée Bissau alhamdulillah donc aga la video fana ngari mo be nanti o warni bera kamalenki saka sere fa basire e kawme mei bera ke walla gari i warja khellari titibugu o hay kene kene nange mu février kason tikonga oro cheikhu nga dome soninko se ngari ho wase koni ho yaga me yaga cheikhu nga kebe hay kina ga halega j'espère que yaga yaga kingen mobili khorenga o hay gari saka sere fa basire bera ka kamati titibugu nga iwa munda na kiti batera yi kengani na gere na forage sokhano gondi yere golle ke dabar nti forage ke be tare ke muma be ga yere igarni du nafata i forage ke barajenga soro ni nima kaburu no gondo hay kene kenye berai on tar ni digamu gilondo wadi am po hananun kene ustaz ni mei aro dia khirindi khanne be ga makana jonko kat islamin to kawo mantenga ana ken ka koni ken palle mobili ke be aga ya ken pay ken hay forage ke jaba o mari ni gotana wayre wadi gamin kin khay miniti bani miniti li fili wa khama inshallah ايوه بركي تانا ما هو السلام عليكم ورحمه الله شيخ هارون. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وري التي نعم الحمد لله بس سنتي الحمد لله بواي كن بيرا بي كمالينكي نكرو بيسرسوا كمان بايندي اكم بانتوري موا مندانا ولا ندنيورا موسرينغا e saro garno kenga ogram mo karanga Hamid Traoré ano haklenga kandi aye bega unyonkini katike golle inshallah ما شاء الله اخرمو حميد بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك الله غني ودات سغنا o sigira ngayere onyagalin tonyani agegiri ayebe ko Allah Ta'ala ntide jinyanya biranten su gasiki asu sababu ngeriji jingana ni nokube bireye ngono jigante nokube bireye ntono angedo wori oge wuru nalli ori koyey soroge de gangonde berina duntempo be kofumay kebe ga deberni chateau gore yana ganyana forazinga mana ni sikki kunyano walla ke gollenga afana sun qaso nya faytengini asiyatu khotabe ga malinga sasa ku wakati ni jinkibare nan qoto soron kamma gede nya fayke kunu ke gedi lemme ille keren simme maga sere geberi ile o soron wori garni jingutu gedeke ore kagume kege masalati jinkibare nge soronga yere siri fana na jinkibare mbogu soronga ke chateau gananguni sun qaso ngana joppe maga nyeme asunari jingutu ni futurindi suguri mbegay ananya fi sabilillah ankem payta gunan battenga mande sadaqa baganda mada man pabada afay yogo sumu kutembara jengutu kani maneme suguri iga yaragatana dome miga futurni dome anta qenge kembaraje afillandi dingira kere miside nya faytegene sorongari ni salle miside ke tufani suketi ni bakka ke forasi jinyay asikandi qara noqunyani faban kallano nga kharanga iga kharange sudeberni iga quran tange yesudeberni asitu fanda tagandem pay bakka ke jinyay ana gatandi faban kallano ndema ndenyani annabi ti alayhi salam ibegana faban kallana dema na sigita ribare andi suni tagallim mayay arjanna كنورني سيرسوت تقيك كفي كقولي أن تقيك في النبي عليه الصلاة والسلام أتغلم ما غنا
arjanna no gollu maneme ande meñi na jingutu na kine soronga yagare ni sangana nyana gollen suñu kenya ade wullenya minindi jingati alla yampa maga yawmal qiyamah na ronde arjanna tuwano nti gedi gumeke alla ne manne nyana kenda yagare ke me dakku nyani wandi gede nyana yankaya minade wulle minindi alla yampa kegere wulle minindi wandi gedi sogunte kenda arjanna kita kebe megede gere ke sogona wara killege ken qalle ni manne alla kom sadaqa be gano nga ajengeni na watembo ko hadamare me watu dallante na hammin jara na liix yembe daga sondome go khawnditi minne sadaqa ninte bana geden sadaqa nyana sukama jin sadaqa nyana sukama jinga silami nge minni kafiri nge minni hadamare me nge minni dabani nge minni aswa taqene alo nyana miside silami bani an sallin alo nyana fotana kena de me asu yonkinten so hajungeji har fuñu be ni garni ga dangi ni minni har tamiso wala ori kella hala o contento nyagalinto o gona o wakati ngara de kume gollumbate kenya lenki bi idnillah forage nga ay soxene alla gana dunga ma jinge bo xayaxim pa kumo bilu xoro be kundu yoge daga fek xayaxim pa kumo bilu xoro be kundu ku ya fa ko xayaxim pa kumo bilu ni be kundu ku ya fagar ni golle ke jopa forage nga afay soxene yere kundu allah taala ngana dunga orobine nyallona ga walla killi laqike asugi na fankita mesini ku filla fay banin pay kere kundu alhamdulillah shato gore nyallona kamma asugan katti idu na fanate malla sa sorobeni papa camera de ko dati orobine yogo yere sorontelle jingutwa me atugena itelle jike tuga ida garan annan futirin qibare an sugurin qibare na yile tele jinqobo an soroji akhotenya na alla mane manya asenya suda me alhamdulillah qagide na burube bagandi iyo goni de bagandi sarano nyada iyo goni de bagandi mani yada iyo goni de bagandi fabani yada iyo goni de bagandi i akhini nyada nga alhamdulillah ken sufay ku kisni tarata le jigobo adin simmani usman ibn affan agere madina agere gerebe gobo silamininda ni raga ni bakar dokdo agere gerebe sogo silamininda nga ni ikisibaka jigobo nga yahudiya yugomma wala bokella hala osuna alla nyaga golle ke gatimmene golle ke aghalifantenga o arrivé afayke ogram mo kapallema Moussa Cissé bi idnillahi ta'ala alla gana dunye qayrni ouverture qawri forage ke kilenga kinini akini silami suway sira sugati la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah asugeden pay sira sugedi gode bagandi dabate angere nya sadaqa amma yada alla ganna ne fanjo fandine ampa ba mangari mankina mallum aswandi taqqeke fe sira suwame tofalle ke ribare asuti ke forage on torana bi'irul aitam aitamul lum poraji ananya seda oda qasuda nga yawm alqiyama allah tabaraka wa taala njomme wala bi idnillah ifarni golle njo passasa koy xayme ya xenga video ngam xobe keni sigi dingira fananya insha allah taala ça fait amara kenyani wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh bakir kilante filmen Sheikh Harun Gakou aga girna digambe ni koni nkeda ka ku inta nkeda ka ku tuda kumpai gire forage ke to ni hayana birul aitamu lemun chuwa kalleni sere suga taare dingira ke yere ube har dangana ube har nabure ube hari mene nuku benu ngunyen koten kama isuwa ke jina hankitan walla nyagana abara jen kagandallani idugu kubenu kaga diga Allah subhanahu wa ta'ala no ube to ngunkara walla nyagana Allah ganna ne mankinga ya bo jeune entrepreneur kebe gaire kebe hay sikiti forage ke jabandenga aha iwa kebe dabarni na kanun cigindi na forage nun dabari kundi menu tanani na kinya dabarni o wadi yamin kina hay digambane filo anaken koni hay ndando terin kan dando ina kemu wana tani to koni jamun kono raholo inshallah kem palle digamu filive ga mara ken kon terin kan dando hay ndando assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tarasun alhamdulillah o to ndo jamu nge Cissé Moussa way kele birage kam wam dan honne koni ado kala anke ni me an ko lengan kebe an honne koni terin kan dando fay ndanda alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah comme yani me gara ko mbombe donc ko golle ni tagandendo forage xbaru ko wadi ado gollu tan nyana ibe di kumbay donc mi diame tan taw ko mana ko donc harna ra diame jugo deja kenge serve no wona gara kala chuge bondu guddo nata alla ganna wudo sakino dia alla ganna wara jaga sene kino dia ya rabbi gara buandi hamisu ya arne besu hamin jara watte wo sereso arna su waten jara ya rabbi hamme bi ya alla imana du duno ko megay o do anna ke sababu nga alla ganna hammi kusu jara ya rabbi na nya o di dar jannatu wale ya rabbi allah ya me be nge magana ka o kenga kenye wa salatu wassalamu ala rasulillah wa alaikum salam wa mari musoni ko video ko xani sanki do hankan kildun ci wona kemba na muruna xama no gemdi maktaw hillani ya kenga ta khura fillani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahasri khawasri. Aru dina sesuka lulu pakoba.